Broadband service na miyam gidamak kudong sabak ya puduna laksiri. High speed internet service ki tuan plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sunny Yankai Hena amasung SKTV ki OTT panbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sunny Yankai Hena amasung SKTV ki OTT panbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sunny Yankai Hena amasung SKTV ki OTT panbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sahum Yankai Hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel Sahum Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel Samri Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel Samra Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel Samra Yankai Hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK office natraga Sangai Plong Mamang Laikai da laiba SKTV office da lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani. SK SKTV Nongthombam, welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Haukiba September ki tang mari da New Delhi da suspension of operation ki agreement makata na extend tawraba matung da hairiba agreement asi yauri wapam sing asi PIB ki maikai de habdi government ki agency am oriba Press Information Bureau PIB na tholokiba release habda hairiba release to the actually suspension of operation ki agreement da sign to no badi yaw ki ba wapam sing adu dagi twist toraga laithoga natraga monga mada ithoga masi miyam da hen confusion thon na bo honai haidana sign to no ba se da yaw ki ba ko ki su group haina mayam na khangnari ba UPF amadi KNO gi market gi joint press statement sing ba ngarang se tholaki balere and also makoi gi spokesperson sing na national media da they repeated the same thing hairi wapam sing asi PIB na tongan mong da masi phongi habagi wapum si phongdori aduga hairiba agreement sign tono matam da agreement da pankiba territorial integrity of Manipur se ngakni haiba wapam lona madugi makha tarak pada preamble ki part amo ina yauriba ngasai gi negotiated political settlement ama su sign tono khrab matung asidi nakal ohumna state government central government ki representative sing amadi keno UPF ki representative sing na Makhatana tripartite nakal ohum gi oiba discussion mayamam toroga negotiated political settlement amma lahanna ba madusu time bound oiba manner da constitution ki manung da tawgani habagi wapam ama yauri basi masisu lana twist toroga phongi habuna chingbo wapam sing mayamam lai hatare aduna hairiba wapam sing asi kadai phauba negotiated political settlement haibasida kari problem no negotiated political settlement habdi negotiated solution habani negotiate toroga
solution ama lasting peace ama lamdam asida lahanab gedamakta negotiated settlement natraga negotiated solution ama lahanu hona budne duna PIB na tholok bo si negotiated solution na pan bakti wani aduga agreement viral or PS ama yawi maduda policy na negotiated political settlement wahi hum si yawba aduga PIB na tholok padana political settlement gi mohta negotiated solution haiba wahi sinar aduna wahi khara sina twist awena haige doribra otherwise masi wahan tho wen yeng taragati they remain more or less the same aduna masi negotiated political settlement se kari haina lawribano adu masida masina maram oiraga Manipur gi tungi tangdu leita ba Manipur gi lei la kadoriba koi future haiba tare masida karma makal gi tension mayam ma consequences mayam la kadagi haibi matang sida khana nenu dam tang si SKTV gi studio lengthen delivery se ahan muktada social scientist oja Dr. DHANABIR LAISHRAM ne oja DHANABIR Tranokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us senior journalist oja hongsam MOBI ni oja MOBI se Tranokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also mikup khargi manungda hanagi chief secretary Manipur or NABAKISHORE or NABAKISHORE su saruga biragane but to start with han base oja MOBI de ga lakchagi oja MOBI kamai thambi bi ai UPF amadi keno tholai ba press release aduga nahan gi ekoi gi tang mari makki sign ton bun misida PIB gi thadro ki ba release have tar have release do ina maral sire madur yaw gi di have na singmo mayama and also koi tongan ba koi cookie sing yo ba chepong sing da su they are alleging the same maral dum sire PIB do ina onjali ai tar kamai thambi ta sengadi su se kano ni akoi gi dili de kai gum khra yana re yanari do manungda laiba posting do loin phong tok tre khara ma phong te khara lo sang re ada yanari de group ani hai tare ko union government ga hojik Manipur government yawe hari ga so ko union na control ba center kano government na PR na akoi hojik ti tripartite oidre ani se ga to oidre side de yanari mo mayam du de gi some substance kari gum bakra singai di ko yana gre haibu phongtok ko yana na ba PIB gi chero lom thok ne ba yana du ti pages manga trok ni ai ma chap sa ba khoi ma sing khang dre adu hi lai di page khara intentional leak man ba khara ma leak oi re language mana da ba yu arin right why kina bai ta raz no ti thambi gi ba du ko gi settlement ga solution ga ani si gi pot si settlement lai ka no solution ji ka no adu gi ingraji wan tok to kumna han ga do ngare ada khidai da makha kitang chatharak pada makhoi gi community gi marakta makhoi da question tarung ga do manba wahang khre ti thole ba okay sidai gi kanona moi gi inagri ba cheron du gi de yardi negotiated political settlement under the constitution of India in the time bound manner hai makhoi gi solution ma matam akakna bi de soidena porkane be thaja ba du piram me har ga sona kandana PIB tholokadana need for a negotiated solution to bring lasting peace and stability in the state of Manipur haiba the same way city the suspension of operation taunari se Manipur da lasting peace mo porokna bani haiba du gi haining bane PIB narisi ariga makha da keno ga UP kana yagre haiba wahi khara si ju sikakte na te ya nai si ju yam mi khar utpai wane khar ke wane wana city something substance ai tere ko khar haiba ni wahi kenani chamane ga su haiba de ba ko ju pau phong kan da press release thadro ko du chamane phong am de adu chamane phong ge di advertise doctor ko ne and sigi problem na somewhere something is kitang misunderstanding labor mala lazy keno da makoina ada yanu du praja tam kan da praja no mogi da pen da ba sounding ba thole madu gi pakhum de lete na PIB da taisali ne the same way among the cookies akoina cookie jo je cookie na mayam hanam na ge ko pis pa mayam layo kai bungjalen balti do side mayam chang da na phu da ko ta da siding ge kha yan cha khra ada pis pa me hari ne adu noenga ga pam de hari ne yes mani ga da peace palm the Bamizi board communities I more contested so getting there board communities khara machine yam yam one at khara di dum la yen khale simang na ni people na freely koi peace ki wangang wada koi the kiba angoi bam phawre je adegi moi gi cherol sida oi keno ga UP ka ani gi cherol hai tar ko state amuk provocative boy board khara sudum yawri say example koi suspension operation ji koi gi last year 24 gi February 29 the lapses foi redna madu moino mu maitei gi loop amada charges ma mama to ga moina MLA sing da pressure periga tahondabani have a problem yawri ba masiti loop ama khaki wana te ba each and every
तंपाक तले मैम सस्पेंशन ऑपरेशन जी मखा चथानिंगदेब करीगिनो हाइकांदा इरांग हरपदा सस्पेंशन ऑपरेशन यावबसिंगिना फोंगना खुलाई पायरगा कोजे चलगा मिगी युम मै थाबो खोटो मैम अमा उबु यारपदो मदुना मोखोइजी सस्पेंशन ऑपरेशन लेरोइदोनी लेद्रगदी आर्मी ना क्रैक डाउन दो यार एदना अदु वोइ पोदा चार्ज हम तबोनेबा अदि अतोपा मना मोगी सिदी यारजे मे 3 की 2023 को Imphal and the ethnic cleansing of Kukijo, which started on May 3rd, 2023 in Imphal and High. May 3rd, the Imphal, the Toibatok City, Torbong Banglada, Mayama Kai, and General Bayum, Mayama Tarba, Reli, the Noipai, Lal Matungi, Numidang, I think we were in Imphal, Iran to Numidang Atenev. And the Siki posting G, Siki Sarges, PUCL reports, someone actually evil. Retaliate over it. And the Sita Amaga Yauni, Koyi Kanoze, Chingi Lamdagi, my tasting Satkre. My taste left hill areas. And where is Koyi cookies using in a driven out higher. Tantokre. Sidagina Tantokre, adding in Matom Sacred. And Sigumba negatives over provocative over. Adagi tasena sum basunataba chumagawadi haijubu su gaideba right tasena sum desi khangabani oi thodo wa thok mayam ma thok kare saunobadi henjin ba mayam yarongani maduna tongan mam chakre me thari ahan bagi thokdok sidi turung bangla ga khoi kangbai ga swai areas de thokes di everybody knows madudi hoji digital irani na madugi video mayam du karam karam kan de tholgo loi khangbo ne and siki pon mayam sida moina la na narrative ba moi praja sing ki sum haira sum thamaga praja hindu some Chahonbergi Potnev. And the super posting the Yinga, I know Hygienic, Hujikti, Makoju Peace Palm, Yatokram the other. And they give Peace Palm Yatokan outside the Prazagi, can see when what is happening that convinced them that negative among Shakal Ave. See, are they the highway hung to Wipo Yana and Yorin? Highway hung to my teacher, hung to Ibrahim Kosalum Dolem. And you couldn't quit think you will like the young. And a Sigi double to Itareko. Suma posting Jina, Submakata, and Satariba, looking Wessing Makata, Tabakum Toring, communities in Jimarta, something never seen one. I don't know, Equi Maruina, Praza Singi, Kanomak Jange, Ihoma. Monday, leaders in the Moina Logo of Fidia, clear Lobio. Mother Praza, Sunday convinced the Wio. Natagana Praza, Singina Pami, Poto, leaders in the Purisa, Warishabio. Say Moina Pami, Pot, Hujingang, Ivomayamja. Sit out, Minister of Home Affairs wari sakandra koi lambi de hangdo kari mai te chat aro hairam dribo kari gino adama ya player hai ga do ne ba mai te dia gero hi bo ba aduga lambi de koi thing belete che har se dum thing de paisa khaira lo chat le dina ai media report ko ani ma pangi security check post si marol homni amana state force ma ani chudna central force ma ahum chuna village volunteer force ma Even Kenoga, UPK Kambudo, village volunteer force, the Kamuka told in it. I think Kenogi, Commander, Mayum the bomb, what is it late now? And the Moinatory Tabuto, Prasasing the Pata Hanbangam, Jedabagi Awabaduni, Adoga Tina Hong Kong, the government gig and the Narine. Yeah, we don't have and the city posting the Jeraga, Sigumba, a false narrative, I tell you. See, Makata and Tabu, Chum Drenacale, Santi, Toyosi. Moinam charge storamba, according to Paki Lukra, Home Ministry to the whole yarn higher. Not a home minister put her chatter, what about in your cooperation, penny, peace, whatever high ever. Had a moi by alone or be something palmed up tabak, my antro be ever. I don't know government talk to the Yan have a way scenario. At my talk to the Moiso had a hockey moment to talk over. Which it take government of Indiana to posting in Nebio. Although it peace of Palm is Yagadon. I do not. As much in the peace, Niki Adu Giadagi had a tabak singitana, negative Haka Tolaga di, misunderstanding Shana Legani, and the Srida Equini Yangodo, Makoidi, she yaring Shana Kanaba, Shana Kanaka, equate to what Pirayana Honaba, other equity separate and Tangi have a port to never. And the Sigi Pochi, Equina response tip has not over to me, Aduga react when not over the editor on Janinde, which she as home Yamsuko. Right. Mandiganada react over sometimes. Negative can assume them secondly. And response on it already. I'm a coin Madu Bab Tag and Kalian. I have as a line of them.
Okay, adubu live wafam di handak sign tawnu matamda su agreement sign tawnare aduga kukizo council gi maike di su highway hangdugi matangda sign tawnare sign tawnar lorga halaba matungda they all change their statement makoina sign tawnu gi budu maduna te twist tawni PIB nan ngasi UPF amadi keno na hari aduga kukizo council na sakoi lambi se hana thingiba leite aduna masida mo hangdopui wafam leite buffer zone ngangna sakadabni na halakanda mo haibagi wafam singasi mari ani lo ngai se kaino na sum happy jam to jadhanabi dilak se jadhanabi makoi gi relevance hai batare makoi ne yathori butu masi yaning da bakangu mayam amasu yorpa yabagi othukpa lebina maram moiraga makoi gi sentiments sing du yengaga akoi na sonri yathom butu sondadi akoi yathom de haiba mu una na buffer zone hujik su maintain da udabne koi reopen to bui wafum leiti haibi ofna sing malak boy dur ba mai ta udana ngasi su haidi ngarang su hai batare su agreement sign to no badi yaw wafum du adi negotiated political settlement ge mohta PIB na thorku matamdana negotiated solution na hare adro wahi ani se political settlement se drop tawre adro drop to matamda drop to bakhang natana hare pe line se PIB na hare ina need for negotiated solution to bring lasting peace and stability to the state of Manipur na so maino wahi se hem dore se ni moi haning se aduga makoi gi viral oriba secret peace the yoriba waphamna su agreement shall be followed by tripartite dialogue with KNO and UPF sigi makata to pave the way for a negotiated political settlement under the Constitution of India in time-bound manner. Adana si why is a quote unquote as exactly masana puthorte haidana PIB na twist aurega na hairi si masai akoi na poll lama khaksu thana je viral work paiter hari bo poll se hai si separate administration within Manipur by two groups si poll to view natraga separate administration outside Manipur with the village volunteers. Aru mayam se village volunteer ki separate administration outside Manipur se mayam vote to riya tare. Aduna which probably Kukizo Council and UPF keno mayam se ku India government na toriba negotiation adu da dialogue to da agreement sign to matam da sidi Manipur within the constitution of India Manipur ki manung se to na tra gadi yaro kan bade tormaga so hala matung da sigi differences mayam se na maram oraga makoi gi kaya batare makoi masanga thuk janabi area thi weni yang de ko mai tham Atasing sagi magi negotiated political settlement hardina. Political haibam yaw the political dialogue or the poto scope am sawe. Okay. Sawe the power yawriba. Power yawri the either it may be union territory wagera adagi outside the magi Manipur ki da wang mada sagi separate mission wagera adugumagi poto political dialogue sina tawdeni political settlement eba. Aduga yam chamna khoi negotiated solution haragadi moiga adagi yanaraga housing lariba irang sida edi irang si thokibasi leitanaba tung koina santi oinaba gi potuda waroi cinema pornaba ngangnaba potuneba adudi saigi moigi demand jing du kaktharaga piba yaba leidana habidi kenoida conflict adi ras magi resolve tawgerdi moine pambadu PU akhui sinatadi yade hadi stalemate dum oineba stalemate oibedu moina yade na leibedu government of India na pyam phai na khanbasu yade na sei kun guthra dum leju yadina aidi ene sen gi dum leidina kun ne leidina 20 years in stalemate or is so moina pambadu krani sacrifice kitang mok tawdabagi neba aduna moina pambadu sacrifice tawdana akhoina pamiji sini natadi yade hadi sizu stalemate oini matam yam changne bako awda ngasai political yam pamiji moina political settlement my time bound ko adu adi matam akang na bam piraga losin bai du da moi wari sai du moi demand ga nangna bagi pot lakpagi mong du ne ba aduna sigi siware di hoji yam kan pressure to is da tai na te ba hoji volunteer force to moi gi village volunteer force to adu adigi di maroi na nan su kangbu jing leider ada moina sige agreement ji toru matung da hoji reaction ji lakpa yam kui lakpa hore dina habidi sagi free movement du moi di yaude UPF su keno ju yaude moi di city session to ne ba ala session do ju maru ko ju khwai je Kukizo Council ji ne ba Kukizo Council gi yauri ba secretary de gi chairman de gi vice president moi lo yaui dina yam ba da moi si yauri mi am jing si CSO na tawbani haibisida hauji amu colonizina haibaji free movement adu adai je kedo leidoi no haidi akhoi hana degi lambi je dum open hoy
community am khak chat ba ne ba ada hojik khoi na tori ba post ju community am chat ba ya du ju salal lu hai ne ba ada moina sujang sanga loi buffer zone ji tham gi ne adi buffer zone tham ba means mai te sang ba ya de ha ne adu di amai ma dum thai de na ko buffer zone ga ji krai di kamai semjel lu no ko ai di lam taseng na buffer zone sem ji पृथ्वी की लम अनी का नोमई का लान का तोना का बफर जोन सेमने बा अदा कोई मणिपुर जी इंडिया नत्रबरा इंडिया की पार्ट अमन नतदना इंडिया का अतोप पार्ट अमन दुगी बफर जोन सेमिरा अदु वर्दे अदु जुना का एम सेमदी फबजाने आइदी कदोबी बफर जोन सेमिनो मणिपुर जी इंडिया की पार्ट अमन नते गाइन हाइनिंग बगी पोल लेगा दिखंगद्रे को अदु मन नत्रदी बफर जोन दि थंबम जु थोकते दना अदुना होजिक से मोगी सिगे एग्रीमेंट्स की मतुंग दला इबा प्रेम्बल दा यावरिबा क्वाइदी मरु होइबा मणिपुर की इंटीग्रिटी से मसी लई येंगगदी सानगदोरिबा एनी पॉलिटिकल सॉल्यूशन वगैरह अदगिदी सुमनगी सेटलमेंट नेगोशिएटेड सेटलमेंट वगैरह जितना साबकांदा सेपरेट मिशन का यूनाइटेड टेरिटोरी यारोइबा चुमद्रा अदु वरगदी होजिकसिदा शांति होइना याम फजना लईबा खोटपा गी मतंगसी ओरगदी हजि मोइना पामिबा डिमांड मयाम दुदी याररोय अदुई मोता हाना लेरमिबा जिंगसिदा पावर जी डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स को करम एरिया दा पावर हेन पीरगा मोइगी एडमिनिस्ट्रेशन जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह खरा सौथोंना पाकथोंना तोबा याबगी शक्ति दो अदुगुमगी पोतु हेन मियंग संगबा चुमी कगिनोइदा एडीसी जी जो वोट तोबिरोना हाइबा यावरिदनको तंगनबा यावरिदनको एडीसी जो वोट तोबिरो हाइबा तंगनबा यावरिबनिना सिगुंबदा येंगा तोबदी अदुगा मसागी से यूनियन टेरिटोरी वगैरह सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मसीगी डिमांड जिदी होजिकी लेमोरिबा सीएसओ चटलिबजिंग दुना तब प्रजा ते लेहोरिबा अदे लान यामना कन्ने यावरिबा विलेज वॉलंटरी फोर्सिंग दो अदुगुंबगी याका येंगा मोइजु मरे अनि लोंब्रा yes exactly अदाइदु लेयबा अदुरगदी अपामदु तौजारदी दिल्ली न पामदु तौगे हारगना कोरिसी पावर सिना तारे अदगिदी वारी साबदी यावबिरि म्यामदुना मोइना एग्रीमेंट द पिरि म्यामदु nga केरदी अदुदा फरक तारको म्यामदु मोइना कंट्रोल तौ तारे right ngarang dolai thabida changa ani dana nupi म्याम तौ थिंगा लेबदु तंगाइ दे कदोबि तंगाइ दे आइदी सेटलमेंट तौरबनी शांति लागना होनरबनी अदगी चटप यारे खोलेना एग्रीमेंट तौरगा पुलिसिंग ना सर्वे मा खुन हंजल नगा तानबगी येंकांदा संग यारोयना कुगी नुपी म्यामना लोई थिंगलेबदु मोइ थुगाइ देबा तौलरोइदमनेबा अदुगो म्यामदु सुम तौलेदे अमा ताद्रो एग्रीमेंट तौबै कानबा केम लेतेदना अदुना मरे अनि लोंगिसे मोइना सोइबा अमलै सोइबा अमलै दि कैनोदा हाना जु मोइ सुदा यावबा केनो यूपीआई बदुगा सेसो मैम जी मफम जी होंगदन मोई वारी साबनेबा कईगुंबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुमाय देखो सुमाय तौ याब्रा खोटप्रा अदुगुंबई पोस्ट मोई खरा अदुम तौबने अदा अदु तौबु लोरगा वारी सारिनेबको अदु मतुंगदा लाइबा सिदी करे हाइदोनो खोगी होजिकी लेनरिबा एग्रीमेंट दु कैमो कानदबई मोंग लेरेना अदु अदुगरसु अमबोरसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना साइगी एग्रीमेंट यारो पोट मैम दो फिजिकल वेरिफिकेशन तौनी लीडर्स मैम दो फॉरेनर्स यावदब्रा गायबदु तौरदोनेबा अदे खुलाइग जेजु बीएसएफ का सीआरपी के थमने दो थमजलदमनेबा थमो ना हायदमने अदु खोइस दो खुलाइ लोइ फारगा समानिदना अदा अदुदा यावबा मैम जिंदु खरा अथुबा मतमदा तौरगदी आइना खनबदा अदे मोय अमसि यावना ऑफेंसिव ऑपरेशन तौबा यारोयना से कुदमोइना एम्ब्यूज तौबा अदगी अतोपगी मई नुंथादना प्रॉपर्टी मांगन खोलनबा अदे एक्सटॉर्शन तौबा खोपा अदुगुमजि यारोयना हाबि यारोदना अदु म्यामदो सोई तौरबनिना फॉरगेट अबाउट द अदु मोय पॉलिटिकल डिमांड अदु दा तोगा अहानबदे मसी म्याम जी सत तौरगदी right करिगुम खरादी फोन खरादी फंगदैना तमाय खले okay अंतंग जे जनबुक्सो लाक्सो जनबुक्सो ngasai kukizo council nasu highway hangdok padi athorga sila akanda halakan dadi mari amuk ngok pater buffer zone maintain to ne mai to dana su group sing su kieno UPF su press release thoroga PIP na twist tore haibna sing wapum negotiated political settlement gi mota negotiated solution oina haire peace normal se pornaw gi damakta twist to bunam morga mi am the confusion poega na mari ani long pe wapum leise mari ani long is not only kukizo council natraga kogi su group sing even koi government india jo haitare mari ani long abra keno dan han yana thokre haidana
कोई प्रेस रिलीज PIB दा थोक मतम दा हारिसी हाईवे से हांगदोगनी हाईवे नंबर 2 कैटेगोरिकली पल्लिनी हांगदोनी हायरे फॉर द कम्यूटर्स एंड एसेंशियल गुड्स अदुगा मा हाईबसी हारिबा हाईवे सिदा सिक्योरिटी फोर्सेस ना डिप्लॉय तो मतम दा कोई कुकीजो काउंसिल नसु कोऑपरेट तौगनी हैबगी कमिटमेंट पीरे हैजो हायरबनिना हौजु फाउबस द मार्च निपान दा कोइना हांगदोकी हाईवे हांगदोनो अटेम्प्ट तो MST के बस थाबन चिंग तौबुदु अदुम बा तौरगा कोई हाईवे हांगदोय हैबसी हुजु फाउ हाईबा ngamdriba करिनो ngasi tang nipani tang marida sign tौना की बना तारे अदुना नहानगी सु agreement sign तौना की बसेदा free agreement से हाइदि free movement से निमित्तु दगी लेग्रे है तारगति हुजु फाउ द हाईवे हांगदो त्रिजन करिनो अदुगा मरी अनि लोंगै जन करिनो हाइबो हम क्वाइ थमियो मसी करिनो कुकी जो काउंसिल लाइन हारे को सिदा तौबुदि मोइदि जाति से ग्रुपिंग होइना खरा येंगबदा हुजिकी हारिबा डिस्ट्रिक्ट सिंखिदा लैसे मार कांगबु हमसु लैरि मार सिसु याम चौबो ग्रुप में चुरचानपुर सु लै अदुबा यामना बदि लैरि से जुरिबाम गी डिस्ट्रिक्ट ता फरजोल डिस्ट्रिक्ट ता याम लैबनि इबन नै नहावाई SDO का कोइदना फरजोल पारबुंग स्वाइ लेजरमी से मार ना याम ताबनि अद मार गी वफम जे पंदब सिसु मार कांगबु नदि अदुम मसे रीजन बेन लैरंगनि को अदना मसिगी तोंगान तोंगान बा मसेगी करी ट्राइब्स में हम लेरपसे मखोईगी वाखलजिगा कुकीजो काउंसिल न लौरइबा वाफमजिगा मसे मोट खरा खेनब लेरंगनी अन खाली आदम स्टेक होल्डर्स यामबा कुकीजो काउंसिल से जस्ट इलेक्टेड ओइबा बे बॉडी नते मखोय आ लीडर खरा न पुनसेलगा ग्रुपिंग हमनी सिनतबा तो तोपा कनुसु लेरिदना को मोय जो काउंसिल हाइबमसु लेरि अदगी कुकी NP गा हंसु लेरि तोंगान तोंगान बा मार गिसु मु NP गा लेरि मसीगी मैम सिमसु करी हाइन मसीदा स्टेक होल्डर हाइगदरा प्लेयर इन द गेम हाइगदरा मसिम मसिंग तोंगान तोंगान लेबा अदुगी मथक्ता मु ngसाइगी सु तोंनरिबा ग्रुप सी नतबा नॉन सु ओइबा ग्रुप सु खर लेरि हरिबा मखोय जु खुलाई पाइबो ओइबा मखोयना सु यानिंग बा यानिंग दबा अरो मखोय बु कंसल्ट तौदना सिगुंबा डिसीजन लौरक सिंगसिदा यानिंग बा यानिंग दबा मोड खरा सुम खेनब लेदना को अदुना स्माइन तौना यामना करी हैनी होमोजिनस ओइदबा हेटेरोजेनस ओइबा सुगुंबा ग्रुप मयाम सिंगसिगी बिहु मयाम से पुला हुजिकी लेबे एग्रीमेंट सिदा इनकॉर्पोरेट तौबंग मक्तबा अदुना ओइगनी अदुना ngसाइगी हाइबा कनो तो द लूप होल थीरगा जी कुकुजो जो काउंसिल ना बफर जोन सीदी कोई अदम ngakna sakadamni kaina torise maduna hojike haiba makoina भारत सरकार रा यानरुरिबा एग्रीमेंट दो मदो अर्थ लेन द भाई दारे नलेन वॉइड होइबा असे ममिंग दगी एग्रीमेंट होइबा थबक ओइनादि मसाई मणिपुर की प्रजा सिंगना पामेबा मसाई फ्री मूवमेंट हैदो मदो फ्यूटाइल होहनबा काइम कानहान द इट वाज रेंडर कंप्लीटली करी हैनी मीनिंगलेस हाइ तारे को अदुना मसी थोलैबा सिगी मरम से ngसा हाइगरे ग्रुप सी यामबा ग्रुप मयाम से लोन कंसल्ट तौबसु ngमदबा अदुगा अतोपा मना हजिकी हाइरिबा इशू सिदा मसाई पॉलिटिकल सेटलमेंट लाइसे पॉलिटिकल सेटलमेंट होइदना ngसाई वजा धनबीर सु हाइगरे पॉलिटिकल ओइबगी वाफम ममा पुथुरैसे एस्केलेट तौरैबने हेबा मखोइगी डिमांड से एस्केलेट तौरैसे मसे तोहलोइदबनी मसे भारत सरकार ने याबदगी मसे तोहलैबने हरिबा नॉर्मली दी ngसाई से सम 1990s की मतमदा नागा कुकी इरांग थोकु मतमसिदा मखोइगी खुनसिंगजि ngangnabidamta आम तौब हौगिबने हरिबा कुकी की मिलिटेंट सिंगसे आम तौरैसे मधु करी वखलदगी 2005 ता असम राइफल ने एग्रीमेंट तौनरुबा एग्रीमेंट तौनबुदा करी हाइगे सिसु मयामदा खंगना खंगनदबा अद मणिपुरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दी सुम थमनी हैबा अदु मनुंगदा कुकी की लेरिबा मिलिटेंट ग्रुप आर्म ग्रुप सिगा भारत सरकार गा नत्रगा असम राइफल गदरा पॉलिटिकल की वफम जे अदुम मसे अदुम इचेलमदि लेबा मणिपुर प्रजादि खंगनदबै मोंगसु माले इबने खोने सर्विस तौरिगे मतमदसु मकेगी मसे कुकी लेन हाइबा कासे पॉलिटिकल सेटलमेंट नेशन मोइना डिमांड तौरिसिम अहमददि कुकी लेन का हारमी अरे कुकी कक्ता हारगो जोज कंबु यावदे मार कंबु यावदे हादना अमुक लेदना को अदुना मसिगी कनो से भारत सरकार ने याथोकपसे यामना मैटर हेन कॉम्प्लिकेटेड होइबको आदि कुकी खक्तगी होजिकी मै पॉलिटिकल की सेटलमेंट नत्रगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से खनब यादे हरिबा मणिपुर से चौराना ग्रुप अहम लेनी
Valley the Maitei Lereng Crasi are the Naga lady basing. Naga lady basing Sigishu Mogi political Oiba Marone NSN I am a little river Masigi Lai was Satari Bakanoshe Moishu Greater Nagalim Maduda Manipur Naga inhabited areas integrate Togba Adu Magi Kanose Laimini Adu Bata Sarkana certain issue Krada Masi Yadi Habedagi Adum dialogue 1997 dege sum chatha da lakpane hariba loshingam de hariba aduna hojiki kano se moina yam thuna tawni kana haiba kuki gi demand se ai naga gi adga adu bharat sarkar ga tawna riba negotiation si yenguraga de immediate oiba solution de ai poroi masi yam sangna kana tawni adu anyway political oiba demand do aikoi masi tawba yade haibnate adu khulai pairaga tawba ise mase India chana de hariba except India gi kari sobre India de khoi tongana independent oigi kumba haina haibna tragadi kuki singi kari no khangdam gyan man ta da khulai su pai aikoi India gi against sunati mu hai hojikna Manipur de tongan ta ge a separate administration mase yamna kari unreasonable oiba amana khoi history ri yenguraga de moi se yam kana we was not three say some Jenny Hutang Lactor later. Other one is separate administration, Pirige and Pitu rank class Boko. Other what about the Nagas? Other the Manipur Kaimle or other Madudi, feasible Oidaba, Masagi Manipur labor integrity is a non negotiable Ladana Lairamni, Madumaksu, Hojiki labor Sugusida, territorial integrity is a Cairo, have a similar reassert away, Hariba. Aduna, I made on Aroy, but I couldn't anybody, but as Sarkarna, Masida. Kuki militants in Gira, Yam appeasement of Bugi policy, but was a lepa darkar oy. Makoi say they should be shown their place. Makoi Karai Legada have Simu Kangan Adamani, Makoi in a pile of equalizing share. I de Moya, BSF came, CRPF came, Tamay Moto, I do they entirely dispossessed of Gadamni. See BSF came, also CRPF came the Tambagi darkar lady. My political demand or democratic or among the Tal or river, separate Tatkera, territorial council Tangera, Mado, political weba, democratic weba, constitution yaba, among the Zum Talan View Hariba. Other brand Sarkar Namase Moi Kulipuki militants in the English Wahida, they are giving a long rope, Haitareko. Long rope, the Moi Tong Sum Tohonba, the mind on to was here. Masino Maram Wedra, Manipur Sida Yamna, Santi Laitaba, Manipur Sida. Tongdu later the Wadumba instability ama Togna Basida Barasargana Idimating Pang and the Maidon Hajage. Okay, Lengagna Centrana, Mating Hena Pangjan Bagi of Nathan Birisi, Adona Su Saint Tonovo the Boiro, Natraga, Kukizo Council, Highway Hangtonobi Matang, the Warisanaki Ba, Saint Tonaki Boiro, Aduga Makatar, Highway Hangtopang, Nozipo, Hangdoktan Lady Visiboiro, Aduba September Tang Trom, the Prime Minister Narendra Modi, Manipurda, Lani Chusampuramadi Imphal, Matam Karaguna. Mianga interaction tarongani habagi pauna chingba lai aduna madugi mangwena na hai but development sing habatare center has achieved something in this more than 2 months long crisis in Manipur habagi wapum se thamba yana ba adu makalgi su agreement natraga highway opening gi agreement sing oirabra habagi wapum dunia aduna hala matung da hanagi status quo da koi di hangdo lai aduna makata na bapar lal chapayaro habna chingba araga koi su sign tono targa su hujikti su gi agreement asigi preamble da Manipuri territorial integrity ngakani haire adu hek makha tarak padamu masagi political gi oiba negotiated political settlement dialogue chatharaga time bound manner da masi porangna bo hanagani haibagi lambi semuni habi ofna sing musu yoksele adu tariana contradictory oiba in the same paragraph in the same preamble yarok targadi hairiba musing jana halaga mu hanagi same narrative the status quo da haidi akoi adum separate administration tali adusu Manipur degi union territory ama khai dok pudine koina tali se haibna sing narrative se sum sagal lai targadi center na karino achieve tori se habagi wahang amal la aduna ai ojamu bi la ojamu bi jigi ngasagi preamble da hajari bofam ani jamna contrasting oiba Manipur ge territorial integrity ngak pachi ko yazare abide by ko abide tok jagani KNO and UPF as well as their constituents magi constituent ma'am shall completely abjure the path of violence hadokani and abide by ingani constitution of India, laws of the land and territorial integrity of Manipur masi su ingani hair ngakani hair adu makha tarak pada ko su agreement shall be followed by tripartite dialogue with KNO UPF to pave lambi sam nagbidamakta the way for a negotiated political settlement under Constitution of India in a time bound manner and in the same paragraph yam contrasting way bo any clause any or header and see clause and is a contrast o any
yengbi bra ngasai gi cookie gi civil society organization highway ai na traka ge digital platform ma thengna the watch point journal haidna aduda ga di hairisi masi territorial integrity of Manipur a clause without teeth maya yaw da badu ma clause ni keno da masi di anti constitutional oi ga clause number ko gi article ko gi constitution article 3 da India gi any state se keno to we have to we have ni na Manipur integrity nga han da ba si constitution against the lere ka na ga armana sandopam wapam na chingma sungarang ko national media da UPF ki leader amna chodom phongdok pole hetar adu targati hujik nahan sign to nobada center na min to rese Manipur ki tetlin to ka halo si manung sita mako gi political settlement por kana na hai ni yenga dori bra ar hujik mako na sandok matam dadi hai riba Manipur ki tetlin to ka halo have sidi ko gi any agreement amana masi bind to we abanate parliament anytime koi any state am create na union territory am create to we have na sing thamai hai tare aru targati ani mag haraw na bahari bo close ani mag happy na haidori bra ko ai thembe hoi madu so khanaba ya area di dumoi adu akoi ni yeng ba ya se Manipur gi territorial integrity ka heloi haibasi de da masai moina article 3 ji phasana bhab ta na satlagadi Manipur territorial integrity ka heloi haibasi pochi article ji violate the way city anytime to ga ya bo pone city chumde hana mo adum hangbe ai adi atopa amana political settlement within Indian constitution haibani political settlement city akoi gi India de tongana separate political settlement adum ko we yaro habdin tongama ni political settlement manung de wo joine adi gi manung de dum lerga tabudu so political settlement ne adu Indian constitution ti India gi any part ama foreign gi len yibdi ya the constitution gi manung da hairam ni na mapan chap ti ya de adu political settlement hai ma pancha pusun ye okay season contradictory way political settlement hai se innocent ge tori example moi gi ji yanadri point ani khak ai tar ga di flag yauri constitution ge yauri moi tongan ba flag tongan ba constitution ani ji akhoi gi constitution ne yad ba bon ha ne si political settlement da moi pusala ine hojibo yanadri ji si par kano ne ba negotiation kano se da yet na ri sineba smai to dena yana de bo pot lama yana ro de pot lama thangil bo pot lama la ayo so ai de kitang phagi oina ai tare khoi gi mahabharat ke de ma yawe khoi sapriti saite bar gi wari si milui tanar re yam chumbal lan ba adun wari ni si di fiction oi be su ai kano oi be su myth oi be ja adun tongam cha sabitri na luhung ba kan da saite ba ji chahi ma de si ni hai ni ma khang lo gi ne okay saite ba ji sire sahi pha ba मागी दुध मैम जन माई थवाई लौंगमद्रे जो मसासी लागा थवाई लौरे अदु लौ कासिदा साबित्री सिना सुम इनर चपसिदा नंगी निनिंगबो बोर निरो नंग ले हौरो कासिदा आई इचा नुपा चामगी मामा वयेन बोर ने कायम खंदौदना अखोगी केनो सिना जोमना नंग निंगबो थुंगिरो बिथोरे अदिगिदि मा सके दौकासिदा साबित्री सिर इनर कुदु कईगिनो नंग बोर पीरे नंग चत्रि केनो का इचा नुपा चामगी मामा ओइदो वाई नुपा हागे तारे एई पुरोबगी थवाई नंग पुर चखरे एई कमाइन तो इचा नुपा चामगी मामा ओइदो नोइदो right सिगी क्वेश्चन जी साइड थोले इंडिया मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हेलोई हाने या थोखरगा मणिपुर की मनुंग द एमएलए लेबा टेरिटोरियल काउंसिल और टेरिटोरी अमा लाइबसि करमाइनी यागदोइनो व्हाटएवर एमएलए हरगदी मणिपुर के एमएलए होइदोइन अतोपा मणिपुर की अखोई की टेरिटोरियल काउंसिल है लेत्रमनिना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली खक्ते कोई एमएलए लेबिना सिगी एमएलए दु होइदोइने अदो इतारती मखोइना तालिब दामी दु मोइना मसां कक्जबने मोय याम क्लियर होगेदोने मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइबा हाइबो पोसि लागादी मणिपुर जी अनि ओम व्हाटएवर थोकपजी याररो हारिने si yararo ai constitution yaugere yaro ira madu de akoi yajare no moi han sai dok thokrom ne aduga mo akoi tonga no leine si wahan thok leite bo po ne sigi po si mokoi na thuka jabani adu moina taseng badi mo yadi yaning bo ne ba territorial integrity ka handa ba je moi marakta mayama ma yauri bo jik so jik si kare ai tare anam tana pressure pi dena previous site to kanda territorial integrity kaidaba Manipur punba pama minam masing bari then gane ki bedegi di kando mam de dia go on sigi posi kai no da Myanmar ha posi de lai ba ta ba cookie sing sigi koi gi kano sigi punsi mahing siga Manipur ta sigi am thik hene koi nungai jo koi sin hele
aduna khoi sola kan sum lai ning ye aso sum lai ning de ari moi gi ning tam ba na moi na mangi ba mangja si ju kan wa ne ba kai hai tare khoi gi yam na aki ba gi pot ne ba hai ba de yam noi ba adu matung da kai tor pa ya ge gai ba po si kem ni te ba ne ba ana separate administration ji oi ba su ya ro de ba oi ba su ngam moi do ba adu ga kai hai miyang gi kan no ma khak gi sagan na ba po ne ba miyang gi khalon da di khoi tongana le ga nungai he ba po lam bhauli ne tongana le ga kari to do na kamai to do na hai ba ne sing pot ma ya ma vision ma pi ga dong ne ba road map ma hai tare separate administration to ka khoi sing ge to ni sa mai to ni si to adu me be ka praja do khu thang ka ga dong ne ba adu road map ka su le te ba pot moi pi ngam de ba pot ne ba khoi sumai na punjan jan ni punjan ba pa mi punjan ni he bi wari ne adu na live po si ma khoi ma du da sagal ur ga against mai te irang to re mi me am si re awa na me am nang ge hujik su khoi highway de chat pa ya di hai ba awa ba le je ba gi wa de ni khoi na wari se ga moi ni he no wa ya moi di health facility ji ayam se moi de le ba hospital do ayam na tampaki mi na men to ba hang ni specialist su mai te ngak tani sigi me am ji hoji chat pa ki na khanam chat re ana sigum ba me am ji kan da ma khoi da health care gi communication gi education gi adigi electricity gi everything moi lo shothar ba hang ne ba lambi thong gi kari gi development gi si shothari me am ji praja sing ji di feel to yo akhoi mani pul ga ya ne je ara moi de khangol moi na khangje ba su le ba khoi ne sigi phibam de lai ri je kanana ro de khoi gi representative na ne moi khangwa museum le yo adugi khangi ba mayam do hai ba ngam da bi wa ne mam di paisa si kai ba lak pa kan ji da moi gi project mayam bi sa thadari se lambi zulpa ko lising asuk sidana asuk an thada ba mayam je handak ta ukhul district ki kambu ma press meet to idna crore chani samri ga kya no ta badal crore chani ga no thak su ga 49% less than kan do ma gi schedule rate su ga du ya ba ga mo ha je ada thadari bi ha du ta pang lo ya ro do bi sa ne ba singi development ge ne ba adu ko paisa mayam je loi na mak ta bak ta mangal ma ne travel development gi pi ba jinga oi bi ai any facility mayam je sewing machine oi bi ai swai di yon tho ma ada sakim ha ta ne ada sigu ba mayam je khang ba travel mayam am su le khangi ba mayam ji wa nga ngam da mi tu min khang ba no khoi su mayam am le khoi hai ngam da ba mayam le ana sigu mayam ji yeng kan da di ma khoi ji khra le ga di people na ki loi do do ne hojik su to wa ho le is ne ba khra ga ana sigu mayam ji kan da ma khoi da sum ba kari hai tar imaginary kan ma narrative am sagat pa se si to bu gi mo te ai ma sai ma ma su tham ja ba miyam de no pa mi po to moi phajana khanga ga la ga madu center wari sabi ga dong ne natraga na moi na pa mi ba po to phajana miyam da bhab tan ga dong ne ani ji to ngam dri bani ki moi leadership ki kan do yaw do bai ne miyam na to ni do moi to ngam dre moi na to ni do miyam bhab tan ju ngam dre si mau si tong ha me do di nang na pa mo project to praja da lang thok ro praja da khana lo praja na pi ko decision do nang na thap oin to go nang na pa mo to praja da injan ge no ai ne moi di moi apam na praja di injan na bo na bane moi apam na praja di pam de hojik tampaki da lo uri ba maya kum dhar lo uki akhoi ju moi mana chang lo uki sigi po si ngasai gi leader sing du di mo khoi di nuai le kaim tong de na moi gi di kana ba yam phange hojik ye jana gi da moi de power mang ni moi de paisa la ro adu itar di moi akhoi mi chang cha ma na doi ne moi de kana ta be bar to ro adu ne moi si issue si sim leng le hani adu na ni false narrative si government of India na taisan laga makhoi gi sum phibam phagan onai je wari sakan da CI de jam clear hai ngam da bane ba wari sakan de si to da loi dok thok re si yor ga praja na kari no na hang kan de khum ngam de ai moi na lan mani hari idune ba solution ga settlement ga ani interpretation do people the land ha dok re ba wai man na dre mi khojma ingraj loi hai din na de settlement la sin ga no solution sin ga no kai je khata ni thaina ri ba ko whatever settlement lo jara solution lo jara praja ji sa bane ba shanti le bi dune ba shanti si de laina mo hona ba kan da as a stakeholder mo ju part mo na to hom to bo ngamak ta bu di awab dune ba ana si aina subjal la hajar ba da shanti pam da ba khari yaw bu duna problem je kitang sang to kani adu solution di soidina lai gani adu praja na madu soidina shanti pam da ba sing do charak soidina per kani na mai tham ja
Okay, akogi non su group mayam am leri akogi even su group ki leader phaw bahat khibgi pawna jing mayam lere adaga non su group na create toriba problem number 1 number 2 village volunteers na hantak very recently see VVCC naga tholakhiba koi village volunteers coordinating committee naga tholakhiba cherol singda outright issue na sain tong badu makoi manipur gi phibanung manung sida adumak leibadu yazare na moina masana yazari bra haina wang na chimo mayam torki but ngasi digi tha khari mamang chai have to October gi tang tara manga 2024 da naga kuki amadi maite gi MLA mayam New Delhi da MHNA kauraga wari sanaba matam da wari sanaruga halaba matung da MLA sing amadi civil society organization sing na media ra thamgi wafam di aikoi gi ba tongan ba demand leite aikoi gi ba tongan ba wari sananinga leite we don't need to have dialogue with the MLAs or the civil society organizations because we have already endorsed the demands forwarded by the su group sing mang da thami ba dum makal gi demand sing da khoi loine endorse the we aduna su group ka wari sana ga dabne aduna su group ka wari san le and now su groups have already signed the agreement deal do sign tawre aduga su group sing na sign tormi bu yaning da phong to wi wapom myam se lak pati ngasi di su group masa mak su press release tholk pi wapom du oi gaduri bra hai gi wahang am su chaw lai ha tare aduna ozadhabi adubu live wapom di ngasai gi ngasi boki mamang da lei ba koi su agreement sing ha tare 2005 ki August ki tang amada army ga su group sing lener ba agreement to tripartite una August ki tang ko ni to 2008 gi lak pasi madu lei ba agreement to yaw pasi koi Manipur gi territory integrity ka law constitution amadi law in gane have sing mayam se lo yaw re tare magi preamble da adu for the first time handa ki extension to bugi preamble asi dadi masai mayam na hainari ba natraga ngasagi last part of the preamble hai tare koi su agreement will be followed by tripartite dialogue to pave way for a negotiated political settlement na ama hapsalak pase sige hapsalak pase makoni am chawba achievement amo ina ngasai hajakhiba the watch point journal hai digital platform naga masi am chawba achievement on lawet handaki su agreement unprecedented mamang dam to thoki daba hadak si hapsalak means we have a lot of scope for separate administration law hai tare aduna si hapsalak pase masi yam chawba future gi oiba time bomb oina yengbe abra manipur gi on kamai thambio Raz moigi wari sana bse adum confusion de leini de kaino da sagi seso me am sana idu ju award pum de yaudre ba haidi cookie jo council gi loi yaure cookie np yaure ade united jo council yaure ade gi gangte gi tribe union yaure ade mar mp yaure ade loi yaudre ba ele pulle ba aduna sagi highway de open to ne jida moi soi toro yanari ne ba sundra ado kona ma nganga ini dana ngang bagi dia right adagi dia mu su de yaur ji moi kunmari je UPF ki tariat adagi keno ki tra ga ni pani dana pulona kunmari ne ba kun manga surab ne kun manga suro moi gi de kotu de kunmari pi ko ado pi di me am du sum yeng ka do ko gari ma poram pha da group ko su yauri ba yes aduna yam gre ba group me am si ko ado moi me am du keno matom dana magi tara ga nipan du mana haibidi yaram gadra yaram moidra kari torom do no gyan tab jante ba adi UP gi su yam dra ji tare tu men ta pote ba UP ke nipan su gre handaki ama hapadagi aduna kun manga lai ne ado sonda ar keno da khara handrak pa malaki erojina tra tru khak lere hoi aduna ozan habi hiba kumari da di dum leng re ha aduna sigi lairi si da ko hoina yeng dui se moi marak si da si tor matung di yam ti bira le ngone ba kaino da keno ga UP ko chat pai wani organization moi wena ki luching ba kun mari loina chatre da ko chata ba yaw dui ni adam mari chaw jorong ani adai di ka sai gi CSO marak tu su ano sengi ba kotu gumba adagi ITL yam lei radana mayam su sengi dai na right moi jo mo yaudre na ko aduna moi marak sida dum swaina men man ta dana lebi potuma yam song lem dong male di moi gi je mana yam machet oi bani na pulap ki moi ju common aspiration ji kai ma problem le adui matter ju mar gumba paiti gumba adagi khoi gi keno gumba se thado gumba kai gi acho ba kangbu yor jing de ju hai ba han gi kuki hoji gi posing ji ge su yaning da bagi moi ji manung da amadi ri da lei re ada hojik sida wari amabu sarju akhoi gi de either union territory or separate administration ji natra di akhoi sigi negotiating solution je natra gana moina
negotiated political settlement hai je masi wang thok leite na hairaga di swai di amung yam lurakane ba kamai lurakade ga da moina su to kanda yam khanagi ba khanagi di suspension operation je kaim leite ba separate suspension operation tawraga di isam chamba solution ma chamna solution be ai my political kaim leite ba monda si pidhibi ki yanari ba norms ne ko ai je aduga sai ki ceasefire ga tonari je se laloba toroga my arms group kaina arm opposition group kain toroga ceasefire ga tori je moi di political dialogue entre share dem ana moi ki demand ju political oi doine ba separate mission oi ba je political na te ba sai di internal ke no ne ba ko internal kare ta re internal crisis samani internal settlement ma la ka doine ba isam chamba kaimung na te ba aduga political dialogue ka toraba political demand ka toraba political guy voice sina ragadi ngasai innocent ga toy jadu ne ba adugi type to ne ba ngal le da mona su to ka da admai to di kai no na haina reise adu moi to ya de ne ka da moi gi demand gi phong ga moi na ngasi bokta lan to bu leite kaim leite ba ada leite ba si da tasengna moi su ji to ri ji Indian Army ki magi Central Paramilitary Force ki interest tokshan greda tokshan ba da karim ta kana tok dana khoi ki karai tare kabda ba khona ba kaimbo letana kaimbo operation am ta kaimbo letana suspend of bhai je interest am da toroga tauhi badu matung du da moi ki demand me am hapsalak pane ba ko aduna he over the from the very beginning moi the political demand political dialogue se suya de ba in short ada separate mission hairo adagi union territory hairo loina sai kanda government of India na su union government na su Manipur hai baji maximum ye khine ba without studying Manipur ki magi ground related yeng dana mui demands papi pisu ya ponte ba se Kashmir Jammu and Kashmir hai ko Jammu and Kashmir ga Ladakh na 30,000 mathak ki square kilometers ni ai Jammu and Kashmir ju 20,000 square kilometers mai ang tane ba amorom da khai dokra ju kem kai de ba ala ji big raba se ahum ga tho adi yamna bera am di kar ni dana aduna magi viability en kani reality en kani adu loi lorga muksu India na kupne am da article 3 phane yam le ju Manipur ki context di merger to giba merger agreement am lei bani na merger is kem na te ba akhoi yadraga di adu agreement do khoi yadre da khoi merge to do ne magi new mobo ko aduna merger Kashmir merger agreement lete dena akhoi di merger agreement leimni adagi di Manipur ki tongan ba entity ma leimni aduni idea Manipur ga na myam hai je adu myam jing du India ju par moi da ba wa lete aduna amoiro aina sum khanjaba di raj ko masi moi gi manungi sum moi ju se lu kuira ga moi di hena sum confusion am create tor kine ba adai di kuira ga kina dana haido ra bi mayam do akhoi ja du hai gi de ada hai gi de kana chena balai dana adu gi mong du ne ba hosi se tor si ju adu da adu to kan da sagi ahan ba da haije gi ba du maina aseng ma ji porak sia di government of India ki stand da lai re ba okay ke da moi na dare dum ha do ne ba si gumba mayam ji lai bajina si political demands ji si option ji ma lode atop option ma yengadamni au tawdone adu santi porokadawni gaina moina haibam thokom me ama haidawne ba adi ene sengda dai haidana constitution yaro separate constitution separate flag yaro adu ragadi no separate sovereign country mo egre within India laitre gaina haido admain haigadawne ba adu haidaba je se government of India gi khara bira lei adagi aina khatang singna bajina mo koi parliament mamangda parliament da koi pakhum khum ya na kai khare toksina bagumba prime minister lak tunga prime minister mamang da he prime minister na wangang bu yana ba amagi wangang bagi du sem du khare yana ba hoji bogdi prime minister na ngang bagi ngang bagi sem du mi je kana no gyan ta de be adi am wa ne ba ma adi hainingai kaim leite ba kaim leite ba ni sigi except si wari sab jin tan su handa ki wari sab jin tan ko ai so champu da zum ngang do ri Imphal mayai da zum ngang do ri ado kari kaino to do si khara to bo khot ba khara torong ga dra adu ju khana ningai we ba ko adu loina bak si yang jaraga government of India gi sincerity changi adu wathok si thuna loisna bagi damakta moi tawam thom yam du to bi ai agreement manung di yor pol mi am je one by one sak to lo re union territory tan gre ta lo ra sida yor bul sing mi am je tan thok pada ba mapan gi mi ne sida moi physically verify to ne yor se si to kan da dum lo re pone
aduna government of India da bond je moi da lei khoi di moi da leite Okay. cookie rom da leite an tham jage Okay, janabagsu ngasi phawgisi da ngasai ground rules da ngasai gi political ko gi dialogue chatharaga political negotiated political settlement ama constitution India gi manung da porna bo hanagani habagi wafum se mamang da palamde handa gi da han boina first time introduced to puni achievement when lawnai habi wafum single lere adubu sigi negotiated political settlement within the framework of Indian constitution tawni हाइबगी वाफम अमा याहलै से हंदकी मे 3 की इरांग से न ओइदोरी ब्रकनो दा मदि मांगददी यामना चावबा मेजर ऑपरेशंस अमता बिटवीन द आर्मी एंड द सू ग्रुप लेरम दे अदु सू साइन तौसलुरमनिना मखोइना पॉलिटिकल वे डिमांड अमा तोबदा मरम चादे बट नाउ कोई वैली से दा मराल सेरगा वैली से न मरम ओरगा मखोइ से डिस्प्लेस तौरे पुनबा यादरे बफर जोन ngae aduna हुजिकती अखोइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रना नतर यूनियन टेरिटरी नत्र अखोइ ऑप्शन लेते हाइबगी वाफम से हंजन हंजन चाहि अनि मखाइ फाजलक पसे सुम पुश तोरो लाक पदुंग सिदी मधु नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट गे फॉर्म सिदा हाई डॉक्यूमेंट ओइना ngasai gi agreement sida hai tare su agreement sida reflect tawre ni yengbi abra and how dangerous is this inclusion kwai thami be kano ge aina so hana hai ge ba cookie gi militant sing haurak ge wari le re dana ko 2005 hau da ji ke su agreement taw matam sida clear cut oina bharat sarkar na acknowledge tawba political solution mo porakani kholakani haibase haigibse koi thingna de ariba se साइगे बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन दाबुदी 2019 का लाखपा 2000 की इवन 17 का लाखपा इलेक्शन का स्वाहिदादी कनो सिंगना बीजेपी की पॉलिटिकल लीडर सिंगना पॉलिटिकल सॉल्यूशन पुरकनी खोरकनी कायना प्रोमिस तौरमी हाइबे वफम अमा चुरचानपुरदागी खर थोलइको अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल दा पॉलिटिकल सॉल्यूशन हैना मसे रिकॉग्नाइज तौदना से एग्रीमेंट दा हाप इसे हंदंगना अहामने अद हापक पसे मसे खरा डेंजरस होय ओजा कनसु हाइसि मसे एस्केलेशन तोर एबने हरिबा मसागे आइना सु अहान हाबद मसेगे कनोसे कुकी सिंबु मसे थेम हाइतारे ने अपीसमेंट पॉलिसी हाइतारे अपीसमेंट पॉलिसी से दा मसागे राजु हारिबा कुकी सिंगना दे आर एबल टू करी हानि मोइ विक्टिम कार्ड अमा सानबसे मोइ सक्सेस होइगरे हरिबा आइदि लेरिबा नेरेटिव मैम से दा भारत सरकार द पीडिव सिंग सिदा कुकी न मैतै तांथो ए हाइबसे म हाइददना मैतै न कुकी तांथोकपा कुकी से विक्टिम होइबगे कमोंग अमा लेबदगे अदना हजिकी हाइबा पॉलिटिकल सॉल्यूशन गे नेगोशिएटेड सी वाफम जे लाए फरे अदमा से लागम तम सिदा अखोइना अते अते इंडिया द तौबा सुगुंबा सेपरेट स्टेटहुड ताली से मरोना हजि हजि मक्ता लेरिसे वेस्ट बेंगल की मनुंग दगी गोरखालैंड हैदना कोई दार्जिलिंग गुम्बा करसियोंग गुम्बा सिलीगुड़ी फाउबगी सिगी एरिया से नेपाली सिंगना यामबना मेजॉरिटी ओने लेबनी मखोइसु गोरखालैंड पीबीयु हैना ताली अद मोइना ताली बं मोंगसि खुलाई पाइरगा तांदे यामना पीसफुल ओइबो मोंग द ताली अदबो मसे हजि फाउ बरे सरकार न कछु यागिबा लेइते हरिबा अदो याय आइना सु अहमद हाइगिबदा कुकी की सु करी है नि कनो सी पीसफुल ओइना तानबा डिमांड सुम तौजो हरबा अदा खै यंगकदुइसदि मसे मणिपुर पिखरबा खुजिन ममाई मुक्त पाको मणिपुर सिदगी नागा की एरिया मु खाइदोखिबा कुकी की एरिया मु खाइदोखिबा स्माइ तौना स्टेट मसा खाइदोकपसे मसे भारत सरकार की ओइना मसे मैनेजेबल ओइबरा practical oibra haibi question ju khai khanda ya de na ko state ama leiba isi mai proper adequate territory badu ki population leiba ta amni mai administration ama leiba ta amni hariba kana go amna hai adana hekta demand ta we adana masu pithok pu su mase maram cha de na ko adugumba angle mayam se lei ado aikoi ki solution gi matang hida ai kanom ta su ma hairo palangbe political solution natra kano sida aikoi gi leiba ngak pu se hena aikoi na centralize tawraga di मधुगी लेगा ngapugi the power structure du da kaya yam chawna yaugdaba mafam sing chedagi mase power se pining mani na power se mi khudung loi pami dana ko peri peri de lebis mi sing si khara pen da ba chum yaw re aduna madugi against the revolt se makhal makhal wa language express tawre hariba punjab ki 2000 ase 2000 te 1990 ga swai se da 89 90 ga swai da yam kan ba khalistan ge movement to bu matam se da मसी कमाई दंग लोसिन की गेन आई ngarang से अखोई के आईएस बैचमेट त याम ब्राइट ओइबनी मासे आईएस तक कोई मतम सेकेंड का ताबनी मासे मतम तो अमृतसर से दा 1991 92 को स्वाइस त मासे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओइ
अमृतसर से ngasai हे Pakistan ga sunak na bo na it was a hotbed hai tare ko taran gai lai ba border gi area अमृतसर का सी मसी की इरांग सी कमाई लोय गे बदा आई सुम मंगवन दगे पंजाब की एक्सपीरियंस तो जुम लोगने मसीदा मयाम न बुदी नेरेटिव ती हजि के मतम दा डीजीपी और मिबन पा चीफ मिनिस्टर बिन सिंह अदगे कन डीजीपी का सिन यामना स्ट्रांग वेबा मेजर खर लोखलग लोसिंग गे हाय माना हाइबा थ्योरी दना मतम तो मखोय लोकल बॉडी की इलेक्शन से तवेन हाय लोकल बॉडी की इलेक्शन से तो मतम दा लोकल बॉडी दा लेरिबा अदुगी सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मी सिंगदुगा हजिकी मिलिटेंट सिंगदुगा फेस तौहनलापदगी मदुनसु मतेंग पांगेन हाय आइन मसे पुसलाइजे कइगिनो हायदा अखोइगे चिंग द लेबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन से तौदबसे कुइरे हरेबा करिगुंबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से खोइना हजिकी इलेक्शन तौदना मखोइदा ओजा धनबिरसु हारिबा डिवोल्यूशन गुंबा करिगुंबा तौदना मखोइना लेबांगाकपसिदा अखोइगे मणिपुर गवर्नमेंट नतबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुराचानपुर ओरसु कांगपोकपी ओरसु चांदेल ओरसु मसिदा मखोइना मखोइदा पावर पीबीरबा मखोइदा कनो तौबीरबा मदुगी कनोदुना लेबांगा कोई एडमिनिस्ट्रेशन द मखोइ पार्टिसिपेट तौरगदी मखोइनासु हाइरिबा कनो तौरिबा लैरिबा मिलिटेंसी की मूवमेंट खंगदे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड खंगदे मसे खरा सुम डाइल्यूट तौगने न खाले अदुना अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट की जाम सोइबा पॉलिसी ना ngasai लोकल बॉडी इलेक्शन तौदबा अरिबा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की से हजिसु तौगदबनी तौरगा मखोइदा पावर खर पियु हरेबा अखोइ हजिसि पिहोगदबा तारगदि हेना मखोइ हजिसि हाइदना मोइ प्रेस नोटा प्रेस स्टेटमेंट हाइसे अखोइ हाना इरांग के थोक्तगे ममांग टेरिटोरियल काउंसिल गदम पिबि न हाइबने हना टेरिटोरियल काउंसिल ना ngasai असम दा बोडोलैंड दा लैरिबा 6 शेड्यूल के स्टाइल दा तौने हजि नोइ पिद्रमिन अखोइ अमु एस्केलेट तौरगा यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर अमु ता कना तौरे हरेबा अदुना मसी मणिपुर गवर्नमेंट की खरा हाइसिंगबा ngasai ge akhoi ge power sharing sisu akhoi gakna sum power pai ge gain torok pase masida power pai da mi sing si ki revolt torok pai se adum ayam mafam da chani si even Myanmar gi kudam margin ko Myanmar gi governance ayam na military na tawe ada ayam hojik periphery da leriba Chin state or so Kachin or so san or so tawri se Karen or so tawri se power se center da yam na Myanmar gi center se yam na concentrate taw da ge autonomy piu haida makoi डिमांड तौबने हरिबा मखोइ सेपरेट ओइगे हैबति अमते यावदेबा म्यांमार की हिस्ट्री जिदा ऑटोनॉमी से खोइ सर्टेन काइंड ऑफ ऑटोनॉमी से खोइ पीदबसु यारते हरिबा सर्टेन काइंड ऑफ माकाइ पीपल की इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट से तरकनबा अदुना मसे यामना हाइसिंगना ngasai kanu si leba ngak pasida adugumba kanu tauba ama vision ama changi hai tare ada the quite vision what pese aina khanbada district council ge election si matam chana tawdaba masira devolution tawdaba sisu irang che thorokpada chauba masigi contribution ama leramgani ai se ai sum khali na hai tare okay कोई तोंगान बा एडीसी की मिखल लोकल बॉडी सिंगी मिखल है बता रहे तंपाक तो सुब हाइब मैम सिंग से पांथोक तन लेबा दुगा एडीसी की वेनती मे 2020 कोई कोरोना याम कनबा टाइमिंग है बता रहे 2020 की मे की था से दा हानगी एडीसी की मागी मतम से लोइखरबने अदुना मदुगी ममांग दा एडीसी की मिखल सु पांथोक दोबा अदु इवन कोरोना साफरा मतुंग दा फावबसु मिखल से अदमक पांथोक तन लाकपति इरांग ननगरे अदु हुजिकती एडीसी मिखल पांथोक न हर तारगसु मदु बॉयकॉट तौबो वफन सिंगो मैम से थोरकतना प्रॉब्लम दे अदमक क्रिएट तौदुनी अदुबु हैविंग सेड सो कोई नागा की तोंगान बा कोई लीडर सिंग नदी मरुइना हानगी एक्स एडीसी मैम नदी इलेक्शन से पांथोक बिना मदमक डिमांड तौबा रिक्वेस्ट तौबो मैम सु लेरी अदुना हारिब मिखल मैम सिंग से पांथोक मथौ तागनी whereas lai wahum di hujik nauna sangdokriba suspension of operation ki agreement asida nauna include tawriba inclusion of negotiated political settlement haiba anoba clause am line am hapsal pasna maram oiraga masigi mangoina na han dagi dumak lakpa territorial integrity di kaihandana thamgani haiba sida yazare haiba wahum dubudi hongdi adubu madugi makha tarakta koi wari saraga in time bound manner within the ambit of constitution of India we will lead to negotiated political settlement haibo wafum yauraisi Manipur gi miyamna we all should be aware of this particular line or this three particular words hari wahi hum natrak masiki line si munna understand ta hobusu mathak tagani khusen busu mathak tagani having said so Manipur gi territorial integrity kahlo habusu haibum leibanina madugi manungda ngasagi political gi settlement do negotiate tarokani haina मागी मीनिंग हनबसु याई अदर मीनिंग से हनिंग मोमेंट हनब यानगु दमकता हारिबा अग्रीमेंट से साइन तोराबरा ग्रुप अनिमक हरावन भाई बतारे अनिमक वो सावहनदबा अमना पॉलिटिकल सेटलमेंट लानी हबे हरावनबा अमना मणिपुर की टेरिटरी इंटीग्रिटी कहलो हबगी
harawan ba tare yam ambiguous oiba mari ani longba adu makalgi agreement oina zo dum uri manamaduna prime minister laktu su sampur zo harawan ba adu imphal dalibe mising zo harawan ba ha tare adu ka mayamna wari leinai birbal na wari li matamda nakal na harawan ba nakal na kapan ba adu gi mong dara tar nakal anima handagi ji harawan duni madu karam na harawan gadagi habagi waham duni ken highway hang dokani na harawal luraga hoji hang dopang amna lebi waham dari adu su agreement sign tonare harga hoji ti su agreement du maduda koina haigi basi ya thoki balaite koi negotiated political settlement da sangjang ani separate administration ge damakta mamang jahi gi 2023 gi habta irang gi matamda koi su gi meeting to matamda september gi tang 13 prime minister lakaduri bhanda gi tang 13 gi mangoina na jahi ani gi mamang da 2023 gi september gi tang 13 da makoina already asai hari ba separate administration ki demand se submit to hibulere su group na habi homna singmo mayamma makoi press no to phongdori therefore we all need to be aware of all this happenings and also hari ba koi ki su agreement se the kari details in yauri bege right now we have only 2 pages first page and last page mar ki page mari have that page number 2 3 4 5 se the kari yauri have su miyam da khan bad mathok tagani but it has been kept secret and haibani na hari ba documents ngado karama matam da phangada ge aduga karamna maduda transparency lakadagi miyam na kari tawda ge habit sing masu hena make senkini haibagi notes da ngasi gi da Manipur files ki edition si mata chal sun jargi ngasi gi edition si mapung pan ge da mukta uza homework poro vis da amugana tha so phonu chari appreciate you joining learn name pun mar sugan si gi edition si karam to bi bage SKTV Manipur gi to ba social media handle sing da join to biraga comment amdi feedback tha birak piyagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Nongthombam signing off Kurumjar